Ubak Charles Marngar, MLA ke Mahti, ubalawan ban penyaso LDS ke National People's Party haka janwi jangka khat kandai terek nailar araja arpusa, ringkat ubak Gabriel Walang MLA ke Nongstan, bau Dr. Celestine Lingdo MLA ke Umsning Uloong. Bakajing wan yaso jang usya ke NPP ke Deiru ke jing Aiman Sim Menteri Rangba Barim ke Jela, Dr. Didi Lapang, nalor karai ki nongkit kam, bat ki noilam ke Mahti. Nak berpenpa wusanya yang Menteri Rangba ke Jela Konrad Kiesang ma nak benta keroi kepar Mahti Uniu MLA Uloong. Bagajing temu yaso NPP kam dai banyo nong shimet. Uloong banarim bahoi distrik menta ki don saungut ki MLA ke NPP bola penpa wat kentu bahapan pet ki kam babha ke NPP nak benta ke Jela. Ulabu jing keliru bah Hato bandon nak bat ke NPP dai ba Jaidbynriew. Hak Jingïasoh pediang buram yakini ki MLA syak NPP lai don lang dau Konrad Kiesang mau National President bat Menteri Rangba ke Jela ubak Preston Tensong usembut Menteri Rangba bo State President ke National People's Party Meghalaya ki Menteri Sarkar ki MLA nalor ki nongkit kam ke parti. Ieid tak ni usniu. Ieid yet babah. Ke ikut kwa ban ai ke kubor akan ke jangan. Ngi dan hanya ban syakri. Ngi kran span ke Ieid Jaidbynriew. Balai buat sasung Ieid. Ladang dong hak National People's Party. Pinang bom Ieid Jaidbynriew. Ini kita. Baganul banong hak ni kesini. 4 dalu MLA mau hati konsumsi. Ubat darah dehi hak history juga mau hati. Ulai dalam dia kami yang lo asyik tak kembali dalam dia nak menjadi baik bahabo. Jadi tinggal jangan hak National People's Party. Saya berkorban. Ini trailer tapi kenapa kerana ini sesuatu yang nescaya mah. Nak menjadi jumpa jangan apa hak konsensus. Kadang kau ini gijong itu kan. Hak Shillong jangan alam jadi bonding sama dia. Don't wait around about let us post them. Yo di so mania. Don't priam dan area ni di seo. Tentang ni glad pan ayo yo ble. Let us shisnam wan priam ikan masa. Kaya ikaw mamut ban on hangin ke sini kalau apa. Baik lembro. Ikam iba ke NPP kelana. Jadi kita dalam menyuki. Panam tak konsensi ke jomau menyitu itu. Bangadon ke jingkerman. Kini ke jingjan ke NPP kalau ke jingker tu. Nak benda. Kamau hati konsensi was the one of the backup konsensi in Rimho district and also in the state as a whole. My intention in joining the NPP is not for my personal gain. I'll repeat again. My intention in joining NPP is not my personal gain, but to strengthen the party, the National People's Party. I trust that our Chief Minister will address the development needs of my constituency, which has long been overlooked. I pledge to uphold the NPP's principle in Rimho and work diligently towards our shared goals. With 4 NPP MLAs from Rimho, I am confident that we will secure all 5 constituencies by 2020. I urge the press and media also this evening. Let us focus on the positive aspects. The positive aspects of our journey rather than dwelling on negatives. My mentor, Dr. Lapang, used to remind me. I remember when we were together in the flight going to Delhi. He reminded me about one girl who wrote
and AC. That AC says, gratitude is the memory of the heart. He always remind me, Charles, don't miss to say thank you. And also he always remind me, count your blessings. Nowadays, we have seen, we cannot deny the fact that gratitude I should say, is very less in our heart, in our daily life. But I'm here today to join NPP. Sir, I can give you assurance that from today onwards, I'll try my level best. I'm here to work for the party, and also I'm here to work for the betterment of our people in the state as a whole. Kumno ba Raju? Kumne kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hoi ki biang lor. Ai kira shon jong menta ubnai. Hoi ta. Ba? Ukau iu unia. Kong uni udai ukau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba? Ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umde uba ba? Kong, kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi, ki kta ya kakot ka khia ka jongi. Manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bom tei ya ka met ka phat jongi. Ila ban yo ya ka jingpang dunas nam bat ka jingbria ki kman. Henry ba uni ukau 45 udan jiga dei kumno. Yo iya ka jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngen ngat haki babun ki jajingpa ka sorkar ka persangkat bala banwanra ya ka koj ka khia. Ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke ampnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki da ka sharp plus F haki. Ba? Uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne eh. Nang ni kong. Nagani ka daw ka sorkar kalapan mi yaki skim ICDS, MDM, PDS kabha na ka benta upaj ba. Ka sorkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan da ka ba kilapha da ukhau ba bhatam na ka benta ki khna bat kilong kimi ki ba armen. Dei na kata ka daw patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni shakman. Tang da ukhau 45. Ba, fikran ya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.